Kalugulang mga kabataan, ingasan pantayanan, misan po misa ko king meto nga Memorial Park, Lucas Valdas, ning meto nga Mamupil. Kaya rin na po ning banalamisa, mitipon na rin mi papamilya, king lele ning altar, at ing balang meto, magdaladalayang meto nga maputing lobo. Pepabless lobo ka na mo rin ning lobo, huling ing balang metong ating makasulat talagyo ning karelang niya muna piye. Kaya rin kong biles ting lobo, may milang yung atlo, ing pekamatwa ka rin may kakapatan. At kaya rin ing bilang ay atlo, binulos do rin lobo, adas nanong kasanting lalawan ding lobo, pala masaglulo lang papaitas ka rin king banwa. Dapat gabang makatalangalangan, biglang may pukuling atensyon da king meto ngayanak. Uling itang meto ngayanak, ene binulos si kayang lobo. At sabi ng imana kaya, o itong, ipulos mo na yung lobo mo, mitaw liya. E kubisay ma, kanakuing lobong ini, yuli ke balay ni, piyalungan kini, dinapit siya tatang king anak, kailanay gamating anak, king waning lobo, binulos na yung lobo, panagalanay ng anak king lobo, kikya-kya, o nengalayang akarapan. My dear brothers and sisters, if there is one thing sure in our life, it is the fact of death. Ating kapupusan, ting biyatamo keniking yato. At po tangkuanan na ning Diyos ing biyatamo, alata mo nga karapat. Ulingin Diyos, yang nagibandi king biyatamo. We can cry, but ingapong Ginoo, yang nagibandi. Yang po tang ating miyamo na biye, karen pamilya tamo. Alata mong karapatan ikutang Lord o King Wame. We simply have to say, Lord, babalik niya keka. It's time for us to let go and let God. My dear brothers and sisters, metong ka rin bagi, etamo kararagling atanggap, king biyatamo. Yapin niya yung katutuan, ning kapupusan ng biyatamo, keniking yato. Pero yung paing tumulan tamo, aliwayang kamatayan. Yung paing tumulan tamo, biye alanganga. Totoo yung bangkita mo, ikut-kut siya king gabon, uling iban siya king gabon. Pero yung kaladwata mo, magbalik na king Diyos. Uling kaladwata mo, iban siya king Diyos. And we are meant to live for eternity. My dear brothers and sisters, mayayakin po yung kihatamong pamibiyebye at pamipagsalita yung etamo patanggap ng misan yung kamatayan. Pati sinabi na ng asawa mo, sweetheart, ining buri kong pagpamburon. Siguro tampan ng asawa mo, tok nang nakakit. Masikan kata pa, pisasabihan mo na yung burol-burol. It's a denial of death. Nung yung asawa mo, may ka-cancer of the breast niya, medyo misip kang makatatlo, malapit na kang mabiyudo. At siguro yung mararagling matanggap yung asawa mo at yung cancer of the breast, sana pumayap yan, pero nung aliyah, maybe makabilang ng alto ng asawa mo, keniking yato. And it will take time for you to accept the fact na yung asawa mo lalakwanan na ka. Ako po, kareng may nalabasan na panahon, ako lalamay kareng mete. Mas puri ko pakakagit ng masakit yung ICU. Kesa kareng mete ang makamikap, ang pong makadress to kill, wala mo makipag-ballroom dancing lang. Bali po yung na-realize ko,
Halo pa yun ang misa ni tama mga karimete. Dengan liwag ni katam, etalalawe karimete. Realize mo niya pala, ya kung masyadong turing lalawan, digmete. Uling tatapot ko pang mati. Uling yung dapat hamong labanan, ingal do tamong pamibiyabiyab. That is a decision that we need to answer every day. It is not only our final decision when the time comes that we will leave this earth, but a daily decision to go back to God. O tangaw sana nakatamong magbalik kayo. Now, how do we let go and let God? Ini metong yung bagay at dapat tamong pagsadyan. How to let go and let God. E naman siguro maulagay ang atintanang lote king sementeryo. Migit kayo ang atinang pamburol. Sana'y sadya tamo yung sarili tamo. How to let go and let God. Baloy po, inyang maging alunay Father Nestor Tayag, King Sacred Heart Medical Center. Hinawas niya pong seto, ang poya pong ambu. At kaswerte ng Father Nestor, uling inyang puwananay ni nga pong Ginoo, at suyaging siping na iya pong seto, ang poya pong ambu. Inyang mabili Father Nestor, manyawan siyang pangadi, bang kumaya piya. Uling Bisaya pang kumababiye. Pero mira sitang puntong kingwanan ni nga pong Ginoo. At kabang maging aluya, nga na kaya nga po seto, among idawon mo ni ing sarili mo, ing nga pong Ginoo. Ala na kang pigaganakan, idawon mo na ing sarili mo. In a matter of minutes, migpaya-paya Father Nestor, and he died a peaceful rest in the hands of God. My dear brothers and sisters, pamagdawon king biyatamo. Ing pamagdawon ay witang magdawon tamong sampaga ng All Saints Day. Awsan tayo dawon bang paganakan at yakatamo in the end. Kailangan tayong itawon ng biyatamo, hinggamat ni nga pong Ginoo. Makanaling masandi nga pa magdawon biyat. Mapalyaring yung meto ngayon do, potang maging aluya, magkakasakit siya. So pantayang magdawon. Ika yung anak na may lakwan, sabihin nyo kang imayo, nung magkasakit siyang maging alu. Oy ma, muna pigaga na kanitatang, miya paboren. Oy ma, nakabigaga na ka, mikakalugod kami, at mipapamatawad kaming mikakapatan. Potang damdama na siguro ng hindu, kabang maging aluya, may paboren, yung lakwa ng asawa. Anak na mikakalugod lang, at mipapamatawad lang. It's time for her to rest in peace. Letting go and let God. Tamo sana tatakot, king pamaglan niya, karing masakit. Ikayong matwa, nung miras ng kayong sakit, sana manibatan na mismo kaya kayo. Anak, payawas miya mo, palanya mo ko, bisa kong miras panwa. O kaya naman ikayong anak, metong ka rin masanting regalo yung ka rin pengariyo, o tang masakit lang. Aliwa mo itang doktor, nunay pari, pangmilan niya. Sana tanggapan tamong manyaman, in pamaglan niya karing masakit. Di kayong matuwa po ang keras ng kayo sakit, pagdulapan yung manyaman din lubyo. In payaw siya pari, bang malan niya kayo. Ulit kerahalan po, potang maglan niya po. Ing maming alu, bala mo manaya yung pari. At potang melan niya
He will breathe His last in peace. Pero baka tanda ng tao po, the best way to let go and let God, aliway tang potang miras ng oras sa matiyata mo. The best way to let go and let God is to live a good life habang mabiyata mo pa. Eta mo balo nung kapinanta mati, nung nukarin tamati, nung makanano tang mati. Pero meto nga bagay balo tamo, ngining aldoyti, ngining oras sa ini, mabiyata mo pa, masikanta mo pa, inyapin samasan tamo. Every day should be a life with the Lord. Potang mayap ng tao, potang malinis na konsyensya, you are living in the presence of God. Nakita pong umunang pamamasa, saludo ko, karining makabiyan brothers, mas buryanda pa yung mati, kesa aking may kasala na laban king batas. O yan king tunay to live in the presence of God by obeying His commandments. So my dear friends, let us let go and let God by living a good life and a clean conscience. Talakad tayo.